Nshuti bakunzi bacu bakunzi ba YouTube channel yacu amarira yose mu manza z'igihugu haba Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. Mbonera gushimira abantu bose bakanda subscribe naho turakanda subscribe. Iki nicyo gihe uyu ni wo mwanya wo gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana inkuru zikugeraho ako kanya. Ni kuri uyu munsi, kuri iki gicamunsi cyacu ngiye kubagezaho inkuru ibabaje cyane, inkuru iteye agahinda. Ni inkuru ivuga kuri Perezida John Pombe Magufuli. John Pombe Magufuli akaba yitabye Imana ni kuri uyu mugoroba. John Pombe Magufuli perezida wa Tanzania yitabye Imana kuri imyaka ya 31 azize uburwayi bw'umutima, aho yararwariye mu bitaro byo mu mujyi wa Dar es Salaam. Inkuru y'urupfu rwa John Pombe Magufuli yatangajwe na televiziyo y'igihugu cya Tanzania TBC ndetse na Vice President w'iki gihugu giherereye mu Burasirazuba bw'u Rwanda Samia Suluhu, ndetse akaba yazize indwara nk'uko bitangazwa n'iyi Vice President, akaba yazize indwara y'umutima, akaba yararwariye mu bitaro bya Jakaya Kikwete Cardiac Institute, akaba yarajyanywe mu bitaro ku itariki 3 Werurwe 2021, akaba yitabye Imana kuri uyu munsi. Ndetse inkuru irambuye nk'abanyibagezaho nk'abanyibakurikiranira uko umunsi ugenda uhita, uko amasaha agenda yongera. Ni mu kanya gato twabagezaho uko inkuru yose irambuye. Ntucike ukore subscribe we gusa, nta kindi usabwa kugira ngo ubashe kubona inkuru irambuye yose. Nkomeza kubashimira namwe mwakoze subscribe. Naha mu kanya, ciao ciao.